Jotono point kaham ketini जों बेलाय इम्पोर्टेन्ट कक न सिलायवाना बाक्सा बा खोनाय दंखाना उलाफानो खोनाय मानो आइफोनो मो तिनि चिनि जरा वाटाबक बेलाय केना इम्पोर्टेन्ट तमाने हमाले गोबां मा बाइबेल न कहा के सिया कहा के बुजिया मा बाय गोबां मा बरक पद्रे पद साफाय कहा के न नावो लामा करैतलांजागो हानि बागै तिनि आं जतनि बसकांगो सावानि हनै फेसबुक लाइव फायखिया केबनो जों सालायोनो मोनसे सोंजांनाय दंखाबा निरक कमेन्टआव सुइमानो हायफोना पिलेस कां खोनावै नागरादि आं तिनि सावानि मुसुक माने फाइमानि इंखा The Church of Almighty God याखेबा Eastern Lightning o group no tयै पिलेस कां बरक Swbabw Swbarok borok bonang kisa sai खोनारवानो बनि परे बरक फोरोंमों तमा बरंनि फोरोंमों तमा बाहायबो ओंगा बरंनि फोरोंमों सावदे चाया बनो तयै जों आं तिनि सावानो Eastern Lightning याकेबा The Church of Almighty God के जिनि बरक रक के तबक आमा काइटर of course आमा काइटर पिला बरक हरोया बा साया ओंगै मानो पियाबा उलो उथुगो सगैफ्राव के बरक आमा काइटर हरoi पाय अमाय के गोबां मा के तबक The Church of Almighty God अब जिनि नोटिस बेलायखनो कपलक जाक पिलेस कां नागालैंड रगो सगैख्या नागालैंड सखा मिजोराम सखा नोटिस नो फारै बरक तमानाय कैप्चर खालायनो नाय दङ ब्रेन वाश खालाय दङ गबनो जों कहा के सिरगवाने नांगो तबक जों फायदि बाहाय के सेंग्राखा बनो जों आं सावनो 1991 वो ओ ग्रुप जेंसामानि तमानो बेस खालायै माथाय 24 verse 27 नो बेस खालायै बुमों बरक नाव बरकनि काइतो बरकनि पयतो अमहाय काइतो रूप सोलायै 2000 BC सिकांगो जिसुखे आचायख्या बनि यागुलो ताबक के बोरै ओंगै चाइनावो आचाय फायख्या बनि मुंखे यां जियांबिन खोनादि यां जियांबिं बसाकनो लाइटनिं दें होनैबो सावो लाइटनिं दें ओके 2000 BC वो माने 2000 सनो 2000 BC वो यां जियांबिन ते बनि हामजाक माने चला जाव वेशान हनै मुंगै आमेरिकावो चाइनानि याकारै थांलायखिया तमाने हमाले चाइनावो बेलाय केनो चाइना गभर्नमेन्ट बाय तमाने केबें जाक माने बागै बा बेन खालायजाक माने बागै बरो आमेरिकावो निउयर्क सिटीवो थाङै आरनि नो बरो ओ द चार्च अफ अलमाइटी गॉड याकेबा ईस्टार्न लाइटनिं नो नाइकिनि खलाय तंलायो ताबुक सुक जरा ओके बरो पद्रे पद काहाम नाइथक मोखां फटो रवै फेक आईडी खोलगै फेसबुक याकेबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नावै बरक पद्रे पद चला नाइथक बुरै नाइथके बुरैनो एट्रेक्ट खालायो चलानो एट्रेक्ट खालायो स्पेशली सिक्ला सिक्ली तंनाय रकनो बरक एट्रेक्ट खालायो अमायके बरकनि सामंगो जों नों फेसबुक नुकनाय वाइसु के तमनाय पॉल दिनाकरननि अमरक बाय दालगुई पिक्चार रजाक रखे नुकनाय
अमाइके नुकनाय पुइला सिगांके कहाँ कक सानाय उलके माने नन बिसिंगत लां थांनाय पुइला सिगां बरंनि ग्रुप लेभेल दङ जत बरंनो इनभाइट खायनानि ग्रुप दङ अब लेभेल बनो ब्रेन वाश खायमानि यागुलो बिसिंगत लांनाय तेबु कुथुगत लांनाय अमाइके लेभेल बरंनि ग्रुप दङ ओके दे अमाइके बरक स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नो बरक यूज खालायो बरक नो ट्रैप खालायो नि बागै के बोरै नायथाव जलानायथाव फटो रवै अमाइके के ओ दल ताबो गोबां तंमानि होनखे गोबां कुक तंमानि होनखे बर हांगकांग न्यूयॉर्क सान फ्रांसिस्को ते चाइना वबो तंख ओके अबनो बरक ताबक तंमानि बरकनि हिस्ट्री नायनायखा के अमहाय कक्तमाबो मानो बरक बरकनि ग्रुपो दावै कक खानालिया हंके बनो किडनेप खालायो 2013 बो अमहाय बरकनि रिपोर्ट अमहाय कक्तमा मानजाक दङ ब्रेन वाश खालायो सेक्सुअल एब्यूज खालायो ब्लैकमेलिंग खालायो के बरकनि दल वो तंग्रै तंसक नानि बागै अमहायके खालायो के बरकनि बिसिंगो सगैखांके आबो तै नखार फायनानि बेलायखेनो कष्ट तमहले बरक एनी हाउ बाय एनी मीन्स बरक ओ बरक नो बरकनि ग्रुपो तंग्रै तंग्रनाय के बरक जे बरक नो फेथफुल मानो आ बरक नो चंगो के वन्स अगेन बरकनि टारगेट सिकला सिकली के तमनाय सामंकरै हाउसवाइफ अमाहायके तंनाय बरक रकनो जेफ्रो इंटरनेट बे चैट खाय तंनाय अमाहाय रकनो बरक सिक माने तमनाय ट्रैप खालायो शिकार खालायो के अमाइके न फेसबुक रगो फ्रेंड रिक्वेस्ट खालायनाय नैनि तमनाय सुरिमानि पिक्चार रहवै एपिडेमिक डिजीज नि पिक्चार रहवै तमनाय साइक्लोन रगनि पिक्चार रहवै अमाइके कक कहाँ साहवै फ्रेंड रिक्वेस्ट खालायनाय फ्रेंडशिप खालायनाय के बरो अमाइके न ट्रैप खालायो खायनहाय पहिला ननो आमा काइटोनि इंट्रोड्यूस खालाया यांग जानबिन नि कक साया बरकनि उलो बरकनि व्हाट्सएप लेवल लांखांके आस्ते आस्ते आबनो सानानि जेंसिनाय जे बरकनो मफनि मानो ओ बरकनि बिसिं नि ओ बरकनो तमाने बरकनि बिसिं नि ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुपो एड खालायनाय आं स्टेफन सागा बरकनि लेवल दङ जिनि आं कয়েকজন अमाहाय दङ बरकनि एकदम बिसिंनि लेवल सबै कोनो रकम माने चेक खालायनानै बागै दं आनि चार्ज मेम्बारबो दङ आरो नै बरक आरो चेक खालायमाने बुसुक जरा कुथुक जरा थांखा एके बरक बुइनोबो टिख्लायते होबिखा कয়েকজন हायफोन बेलायखनो कष्ट तैफिनानै ओके स्पेशली नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश माने नॉर्थ ईस्ट सुजाकक नॉर्थ ईस्ट गते बरक अरनि बिसिंगो थांनाय रक स्पेशली सिक्ला सिक्ली जराय रक मानकि बाइबल कलेज स्टूडेंट रकबो गोबां मन दङ पास्टर रकबो जों नुगो आरो गोबां मन अबहाय जों आं बो चेक खालायका हायफोन बरक आनो गोबां मन क्वेश्चन खालायका आंबो आरो थांनानै नायका बिसिंगो सिनानि बागै फियाबा बिसिंनि लेवल आनो क्लांलिया आरो किक आउट खाय रका गे जे चराय रक आरो हानाय बिसिं बरक न वेरी एक्टिवली बरक बुइनो सतनै दङ गे आरोनि नखाय फायना होयपानो बरक तै फायमाया फायखांके बरक ब्लैकमेल बा अमाहाय पद्रे पटके बरक न सुकसल खालायै नारगै तंगौ ओके दाबो अमनो बरकनि किसिसा बैकग्राउंड बरक बाहायके चें बाहायके अमंग्रा दाबो बरकनि फोरोंमोंगो थांसिनाय जरा गोबां ना नायमा गलागनि राव हानि बागै जों थांलायसिनाय आरो बरकनि फोरोंमों मेन फोरोंमों जिसु किफिल फाइनानि हनै सामानि बरकनि मते ओ जरा ओंगै सिपाइखा माने जिसु किफिल फैखा तबो उ जिसु किफिल फाइनाय सिबाबो आबंका yang jian bing बोरै ओंगै चाइनाव आजाय फाइखा माने the return of Jesus is done Jesus second coming is over बरकनि फोरोंमोंनि मते
Okay, boni beri ni meng beri ngi acai pekya, beri ni meng yang jian bing. Jeng abono temak borok Revelation chapter 19 verse 7 to 8 no base khlai. Teman-teman la arosa aro temai sa Jisu boni temanai boni kina rok bai tisa kipili phainai dolke kipili phainai ukok no base khlai. Nirok pori nei mano ulo Revelation chapter 19 verse 7 and 8. Okay, number 2 borok sawo Bible sufficient ya kaito no simawani bagi. Okay, once again Bible sufficient ya kaito no sibai mawani bagi. Amo borok ni phurungmang. Number 2 getama yang jian bin ni bising tui se sisok bai manai kaito no sibai mana hingke jian bin yang jian bin ni bising tui se siwani nangnai bose joto siwo ukok sawo ge borok sawo Bible invalid Bible valid inglia okay outdated Bible engka outdated corrupted omai ke borok phurungo temang ketabo yang jian bin ni kok se soy abo se final abo se bebak abo not corrupted abo ke borok ni phurungmung okay oboni ang ulo aboni temanai jeng nailinai abo kwbwi kwbwiya abo besuk joratui logic besuk joratui illogical abo jeng naine api abo borok phurungmani no sang tabok sai tongo borok ni phurungmung rok. Number 3 borok ni phurungmung semai kesamo kaito Jehovah henei sini jago. Okay, semai kesamo kaito Jehovah henei sini jago. Semai kata loke kaito Jisu henei sini jago. Okay, semai kata loke Jisu henei sini jago. Pia tabok hengke, mana tabok hengke borok ni mote khairok mani mol paikya Jisu ni mol paikya tabok paithak ni moloke Almighty God eba Eastern Lightning eba ama kaitor yang jian bin abo kaitor henei sini jago mane kaitor jian bin yakeba ama kaitor yakeba Eastern Lightning yakeba the Church of Almighty God abo se final boroni mote. Okay, number 4 borok Trinity no poito chaya afa sajla te fola katha no borok mane temanai rup kaisa tabok avatar jeng sere Shiva Krishna ngi phaikya Durga ngi phaikya omohai ngi phaikya mane mol ni mote obahai ke borok wansogu obahai ke phurungo. Okay, tak amorok tabok hani bagai tabok ni molo hongke o kaito ne Jisu ni jorau Jisu ngi phaikya John chapter 1 verse 1 and 14 no romoi borok o kok no sao kintu aboni kuno baseless abo kuno temanai aboni kuno phurungmung abo bai milia ba kuno kri ulang sao ne. Okay, kaisa ni yagulo te kaisa avatar ngi phayo hnei borok phurungbo. Kabang ma romoi no abai ke borok no trap khlayo pilas kang Bible mane aro bisingo shogya of course. Okay, number 5 borok ni mote Jisu borok rok ni sumsok no khariok mane molo nakari rakha phiaba obviously phiaba abo incomplete Jisu nakar mane hai maseng pisnai pilani call phai among rakha borok niti borok sisu kamang number 5 borok ni tabok Jisu nakar mane abo incomplete tamni hinba borok rok tabok bo sumsok khlaino tongkho te tabok ama kaitor eba the Almighty God no yasak ma baise nakar jak sok nai hne borok phurungo Jisu no yasak ma bai ungsogya abone borok ni. Number 6 kaitor dageo shonibar se girja khlaidi
so borok Saturday kuthumlayo ngekeba sabat rakhok di humani abono borok palayo so roibaro je girja khlainai rokno ke borok শয়তান ni number 666 thepajak nei hono ngekeba শয়তান no puji mani ngekeba non Christian nei borok sawo ba borok nawo okay tabo omono kisi sa point tei butong kabang point get Tripura rok tabo phurmani kabang ma add buklayo pia ba omono borong ni main doctrine main teaching tabo borok phurmani chaya eba cult eba lama kororonai temani bagi obono faidi silayana they are cult borok heresy borok temanai lama kororonai temani bagi number one je samaningka Jisu kifil paikya haim borok sawo Jisu already kifil paikya abo beri enggai teman male beri ni mengsa amane kaitoni mengsa gender kri okay that's fine kaitoni mengsa gender kri beri enggai ba asai mana kait abong ngi mana abo kotor issue ya haipano Jisu kifil paikya kifil se paikya abo wrong phurungmung te lama korornai tomate illogical tomani bagai Bible जों गोबां मानुगो जेरुसालेमो जिसु किफिल माने यागुलो जेरुसालेमो टेम्पल तांजाग नाय ओ टेम्पल माने ओ मंदिरो शयतान आचक नाय आरो बख्रक ngै bo आचक नाय abo जों नुगो आं परिखानारोनो सेकेंड थेसलोनियान थांमानो Second Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 nirok sui narak mana ola pori nei mana Second Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 let no one deceive you by any means for that they will not come unless the falling away comes first and the man of sin is revealed the son of perdition who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worship, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Oro soitan bokrok janai, engke jeng saimano Jisu Kristo phaimani yagulo 7-year tribulation tango 7-year tribulation engka Daniel chapter 9 verse 24 ni 27 ni mote aro borok rokno o sangsaro busthumani bagai hani bagai 7-year tribulation revelation is chungnugo 3.5 ngi akaba 42 months about 7 years tribulation mane oddek khakjak 3.5 বছর 3.5 বছর অঙ্কে শয়তান bo buino khulumronai temple tangronai arono bo asoknai jottono bono kai Jisu hunino khulumnai haifana uloke 3.5 বছর ni paithago onke pila 3.5 বছর ni paithago onke bo শয়তান bono bui jottono sibainai temane male jottono khulumronai nainai te sacrifice claimane Jews puntok rathamani no bondo khlainai angke borok sinai omo antichrist ge apro borok khulungliang nangnai nainai apro onke 666 mark rona ni chengsinai boni borok khlaina ni chengsinai ge apro Israel rok kharui 1,44,000 borok nanani soya om 666 nanani soyang mabai borok botharjaknai ake borok kaitorbai mothangjaknai borokni phola mothangjaknai obose 7-year tribulation getabo जों जिसु जदि फाइखा हंके तबो तमा शयतान जेरुसालेमो जों मंदिर नुखामों किन्तु मंदिर तंताबो गरै ताबो मस्क जेरुसालेमो जों मस्क सेनुगो हानि बागैनो चबा मोनजेफ्रोनो फिलिस्तान बाय इजराइल जातिरक नांलाय दंमोन जों नुगो अबनो तैयै ओके बनो तैबो बनो पयतो खलायनाय रक जतो तिसाइतलांजाकनाय
नै बाइबेलाव सावो जे बनो पयत' खालायनाय रक ब फाइखा माने तिसाइतलांजागनाय बर' जोंनो 1 Thessalonians chapter 2 verse 16 and 17 आरो नायदि पिलासका बनो पयत' खालाय थैनाय रक बर' हाखरनि बाजानाय यागलंके जे गोथां तंसकनाय रक बबायतलांजागनाय बबाय बरतलांजागनाय जिसु नक बरके फायनाय तलांजागनाय इंगे ते तमा बाइबेलाव तमासा जों मुलफिलै तलांजागनाय जाने जोंनि स्पिरिचुअल बॉडी जों मानाय हागे तलांजागनाय जोंनि उबुसाक बाय जों थांमाया ताबग्रंदि यं मतक सोलायै तक बाक माहाय लारिमा माहाय जोंबो उबुसाक सोलायै काइटर जोंनो सोलायै तलांनाय बाहायके सोलायनाय अब जों बाइबेलाव डिटेल नुगिया हायफोनो काइटर सावो जोंनो सोलायै बतलांनाय 1 Corinthians chapter 15 verse 51 52 आरो परके जों नुगनाय गते number 2 Bible outdated corrupted dead invalid नै बरक फोरोंगो फियाबा tak ang just nirok nang wan sognay mano jodi Bible invalid engka hengke नों जे काइटर बाय रहरजाक जों बाहायके सिनाय जिसु जे काइटरनि रहरजाक जों बाहायके सिनाय आं फोन गसे मानो आं जिसु आंनो उ जिसु किफिलनाय बक आं जिसु या नों बाहायके सिनाय बाइबेल नो नायमा बायसि जों सिनाय ताव बरकसाव बाइबेल इनभैलिड बाइबेल करप्टेड बाइके जों काइटनो सिनाय बाइबेल करप्टेड हंके बाइके जिसुनो सिनाय तैतमा गेरेन्टी टं नों जे किफिल फायनाय आ किफिल फायनाय काइटर नों फन ते अन्य बरक फन गसे मानो आं फन गसे मानो गोबां मा बरक गसेबै मानो so Bible sawo the Revelation chapter 22 tmai Bible sa kebo phano ta thepathung kebo phano o sujak tongmani no ta khakthung omahai borok paithago busthungoi khikhlaijaknai horni kundulo obai jeng nugu Bible kebo phano thepai meya hangke 2 Timothy chapter 3 verse 16 by 17 no jeng tmanu Bible bebak Bible sujak tongman ebo bebak काइटनि फला बाय कबलै सुजाक माने 2 Peter बो जों नुगो फला बाय कबल जागै सुजाक माने अबनो काहानो फोरोंथानै सुगो तातालनो ताताल हनै फुनुक थानै सुगो लामा काहामो फुनुक थानै सुगो पदरे पद काहामो सुगो हनै ओके आं परिनेलिबनो 2 Timothy chapter 2 verse chapter 3 verse 16 and 17 16 and 17 ang poriwana all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine for reproof for correction for instruction in the righteousness that the man of God may be complete thoroughly equipped for every good work profitable for doctrine for reproof for correction for instruction in righteousness amok kubui no kubui thane kubui ni phunuk thane sugo ताताल न ताताल नै फनुक थानै सुगो जोंनो कबै डक्ट्रिन रनानै सुगो जोंनो लामा कबै वाव प्लांनानै फोरोंगो बाहायके जों लामा अमो काइटन या हनै जोंसि बाइबल बाय ताबो बरके बाइबल न से बाइबल से नांलिया बरक ताबक जे तमनाय ओ यांग जेन बिंग सामाने बसि काइटनि कक उनखा तमनले बसि काइटो सो अबो तमनाय illogical tegaisa trinity ni kok kabang ma tongo haipana sung sabai haipana kisi sa sinai trinity ingka tamabu obotaria trinity mane kaitoni jora kaitorngai asaikya jisu ni ora kaitono rup slai jisu ngai asaikya jisu paikya ke phola kathar ngai slai jagi pekya obaya kaitor age butongo tabok butongo jisu age butongo tabok butongo phola kathar age butongo tabok butongo boro afa kaitor boro kaisa boro haini bagi genesis bu sungnugo let us make man like us sungno ko phaidi sungno kosol ke borok tak laigana nisa sungno kosol o sungno kosol borok tomaisa ama tomanai ama kaitor bai afa kaitor nisa piaba obo obiya trinity
kaitor afa kaitor bobo kaitor no tabok rondi being human being mane tomabo borok munisyo okay being ge kaitor afa kaitor being afa kaitor sajla kaitor fola kaitor obviously जों सिनायनो नांनाय गावनो ट्रिनिटी माने कायसे खागजाक साजला नुजुदा काइतो नुजुदा अबहाया ताबो ह्यूमन बीइंग ताबो रमानो आं खातुं नों निनि बुमों साजलां अमाहायमोन हायबनो एसे नों बरक माने बीइंग के बरक ह्यूमन बीइंग हायबनो निनि अमंके जुदा जों काइतो अमाहायनो बरक जतन काइतो वन गॉड हायबनो बरक पर्सनालिटी डिफरेंट पर्सनालिटी अबसे या गोबां माने बाइबल रेफरेंस दङ हायबनो फला खोथानो बुजिनानै अमंके जों बुजि सकमाया फियाबा बाइबलनि फोरोंमाने अमनो फा काइटर साजला काइटर फला काइटर नंबर 4 जिसुनि नाकारमा इनकमप्लीट हने बरक सावो जदि जिसुनि नाकारमा इनकमप्लीट हिंके हायनो हाय जोंनि समसबनो नाकारनानै बागै गोथार बरक फाय थैना नांखामोन ताबक जिसु गोथार जिसुनि समसब ग्रै अबहायनो जोंनो जोंनि बागै थैनानै नांफैखामोन जोंनि समसकनि बागै जदि बनि नाकार माने इनकमप्लीट हिनकाके त माने माले बाइबेलो सावो थै कचक के सिमेसे समसक नाकार जागो हिब्रू चैप्टर 9 verse 22 थै कचक याके समसक नाकार जागै माइया गोसोबानि थै कचकना नांनाय समसक गरैनि थै कचकनानै नांनाय ताबक जों थांलायसिनाय साबात बरक साबात न बमा हायके फोरों साबात जों काइतर सिदागेवो साबात दसे माने साबात माने तमाबो लेंग्लामानि साल माने न शनिबार एक्जेक्टली अब ठीक न बाइबलनि मते गोबां मचिनि बरक सिया दङ साबात माने शनिबार तमाने माले एक निसिमी लेखावै पाइथाकनि साल हंके 7 दिन न हंके साबात आरो हंके काइतर लेंग्लावो अब ठीक न हायबनो ताबो बरक साबात न जों राखकनानै नांनाय हंके साबात न तमायनाय साबात रोमाननि एम्पारार कन्स्टेन्टाइन बोसे शनिबारो गिर्जा खालायमानि न रयबारो सालायो ब्रक ओके गोबां माबो अकग न सावो हायबानो जों एक्जेक्टली हिस्ट्री नायनाय खांके बबो जों बाहायके नुक जों एक्जेक्टली हिस्ट्री नायनाय खांके कन्स्टेन्टाइन आबनो जस्ट तमाखाय डिक्लेरेशन सिमिसेराव डिक्लेरेशन तमान मले जों कन्स्टेन्टाइन रोमान एम्पारार बो चोबा थांप्रो नखावो चुमुई हायके क्रस हायके नुगै बो जिसुनो एक्सेप्ट खालायख्या आगे रोमान नि एम्पारार रक बेलायके न ख्रिस्टानो सातागो हायपन बनि जारावो बो जिसुनो गोसैनाखा ते तमानाय रोमान जत गवर्नमेंट माने रोमान तमानाय राज्य न बो राजा सिना खाबा जतनो ख्रिस्टान इंगि बेके सिउदे सियारे कबिनो ओके 321 एडी वो बो डिक्लेयर खालायख्या सानडे वो जों तमानाय मा आगे बरक तमानाय बुमुं पका हायबानो सूर्य देवता हनै हंगो सान गॉड बनो खुलुम लायो ओके ओ दिन ओ जरावनो जों जिसुनो खुलुमलायसिनाय अबायके बरक बो डिक्लेयर खालायख्या हायबानो जों तमानो अब बनि डिक्लेरेशन से आं सावो बनि डिक्लेरेशन से एके बननो बरक एम्फासाइज खालायो कन्स्टेन्टाइन से आगे शनिबारो गिर्जा खालायमानो रविबारो खालायरावो बोसे खालायरावो कैथोलिक रक से खालायरावो हाय हाके बरक एम्फासाइज खालायो हायबानो जों हिस्ट्री सिवा नांनाय हिस्ट्री तमासा जों नायनि कांके ताबग्रंदि नों खुलम नायनि मनो एक्ट चैप्टर 20 verse 7 तमायसा एक्ट चैप्टर 20 verse 7 नो बनि साग्रि रक जिसु थैमानि यागुलो बनि साग्रि रक जिसु थैयै 40 दिननि यागुलो 32 जागित लांखा बनि यागुलो तमंखा बर
temanai peilani salo borok peilani salo borok tema borok kuthunglainani cengkha ke borok chalainani cengkha kuthunglai fellowship khlainani cengkha ang poriwana angke narok saimanai Acts chapter 20 verse 7 Bible reference kabangman tongo verse 7 ang porinai Now on the first day of the week mo roibar Saturday ke last day okay now on the first day of the week when the disciples came together to break bread Paul ready to depart the next day spoke to them and continued his message until midnight or jeng nugo boro chalayo kok srunglayo okay hor kutu jora omaike kaitoni kokno srunglayo again the roibarengka Jisu Kristo hakorni basa manibo sal again जों नायनि खांके इतिहास नायनि खांके उ जिसु ख्रिस्ट हाकोनि बासा मानि सालनो रुगैनो बनि साग्रि रो आर्ली क्रिश्चियन्स रो अमाइके गुथुंलायै बरक काइतनि ककनो सोलोंलायो फोरोंलायो चालायो फेलोशिप खालायो अमाइके इंगैफायो ओके कन्स्टेन्टाइन बफ्रो 321 जिसुनि साग्रि रो बफ्रोनि सिमी जिसु थैमानि यागुलनि सिमी that means 33 AD नि सिमी नो बरक चेंजा Nge 300 bosor already cengai faijak. Just Constantine abono just komo khalai rokha asukse. Mane age khai tongmani no phunugui rokha ba sakhlai rokha o kokse. Constantine no change khayo o kogya. Okay, so abono kaham ke clear. Fia ba borok tomai sa borok ni phurungma onai di o Roman ni emperor Constantine se abono change khalai ro Saturday o khlai mano roibarok khalai ro nei. Gesini borok kabang masia tongo obonni rok sinai ninangnai sabat mane no roibaria sabat mane Saturday ge kaitor snambai lenglao jeng Genesis ondugo phiaba tei kaisa kok sanani musungo Genesis o je kaitor samani Genesis chapter 2 wo jeng nugo phiaba neng o sabat no kebo rakhok mane aroni simi nugya na Abraham na Isaac na Jacob Kebo rakho gya. Bopron chimi rakho grihni dageza Exodus. Moses ni chimi. Bopro boro Egypt ni nokhari phaipro Exodus chapter 20 was jeng nuknai 8 ni chimi pori thangkhang ke nuknai jeng aro rakho grihni dagezak mani. Pia boboni sekang asuk 1000 bosor. Jeng sabat no rakhok mani ba amhai kuno jeng nugya. Nirok nai ni mano Exodus chapter 20 was message nuknai ge tebo Jisu sawo ang engka sabatni bugra mane sabat mane tambo simply rest lengla mane ge borok rok bofrok kubu ge lengla man boroni rok wanso inaisti jeng Christian rok kaham ke sinai jeng bofro jeng kubu ge lengla man जों लेंलामानि करै जों सातक टेक्ट माने स्पिरिट जों कष्ट ओ तंगु तमन माले जों मरगे ओ सकनाय हायरे गसिने मंस लेंलामानि करै जेप्रो जों जिसुनो मानो आप्रोसे जों कबो के लेंलामा मानो सिनि बखाव खाकसां मा सकफाय जों लेंलामानि मलब्रुम ब्रुनि बागै जों लेंलामा ओ सका हानि बागैनो जिसु सावो आई एम द लॉर्ड ऑफ द sabbath Jesus is the Lord of the Sabbath Mark chapter 2 verse 27 Matthew butongo Luke butongo sennaimano Jesus is the Lord of Sabbath bo sabat ni bo bugra Jisuno manai bo sabado engka mane neng kebu lenglamao sokka sabat haine borok sabat nile salaibo but what is the meaning of Sabbath is simply just lenglamane neng kebu lenglaka ge Kaitor 6 din sanabai 7 dino lenglaka boki lengjagi di lengla it is just simply samane mane borok bono honor khalaiting ukok samane nge bo te kaisa phunuk maningka salsa kaitor lengla mani ronai ge jisuno mannai borok kubui sabado kubui lengla mani bo borok tongo
Angka tei kaisa ko sabat engka Gentile rokni bagiya Hebrew rokni bagise जों समाय केसामत Hebrew rokno dage mani sinugo about Jews rokni tradition che Hebrew ya ke Jews rokni tradition ge sabat abongka sign between God and Israel abono kisa pore we nalesina Exodus abo Gentile lokni thani mungsa khlaijani kokri जों Gentile Swbabw ni robaksa siapa nang nai Gentile mane Jews Hebrew Jews ngi ke Hebrew no karei je sengsarok tongnai dopa jotono Gentile baroni chimi Exodus chapter 31 verse 12 onwards. And the Lord spoke to Moses saying, speak also to the children of Israel, saying, surely my Sabbaths you shall keep, for it is sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am the Lord who sacrifice you. Or teman sabanosa Moses no sao Moses temabu Moses engka Jews ni leader Jews no tikok nai engka temasa omo nirok ni besar rok bai ani tema smai ni so sign between God and Israel engka sabat also clearly nugu hedeba clearly no Gentile ni bagiya. Verse 14, you shall keep the Sabbath, therefore, for it is holy to you. Everyone who profanes it shall surely be put to death. For whoever does any work on it, that person shall be cut off from among these people. Yes, verse 16, 17, therefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generation as a perpetual covenant. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, and on the Sabbath day he rested and was refreshed. Or between the sign between the children of Israel and God. Okay. Sabbath sini bagi. Je Jisu no manai bo already in Sabbath. Already lengla mane. Or lengla ma osoka. जों लेंलाखा कबैखे लेंलाखा तमन हमले जों काहितरनि थानि सगुसिनाय जिनि बखाव किरिमानि क्रिया जों मरकेव तै सगलिया आबसे गे जों समाय कतालवो लबमानि सुरिमानि आबो सालनो बेस खाया देनो बेस खायविया बा मंसासंनो बेस खायविया बरकनो बेस खायैसे ओ बरक उनका जिसु ख्रिस्ट Hani bagi Bible sawo neng Kolosai tang ini Kolosai chapter 2 verse 16. Kolosai chapter 2 verse 16. Ang pariwana. So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Kebo ane abono tuye moon sal tal rongo tuye ke bonno rogno mokta khaiteng kokta sateng hai hunita sateng neiso teman male obongka Jisu ni sampli si oborok bebag na je Old Testament samane abo Jisu ni sampli Jisu lengla ronai hnei punuk mani pilas kang ang nasaka Jisu no man nai borok kwbwi lengla mani o okay teibo Oma haike borok salayo tei kisi mui to manka tamanai bului Jisu bului ingi asai paika tamane mala Bible sawo bo bului ke mane boni dwaisu Bible sawo जों boni bride boni hajaketal oma hairok hane okay जों Jisu no lob mani जों sal kotori achini bagai temangke kai Jisu no nungseng sabrung nulob temangke roibaro tege se kok sanan musuman ke roibaro national holiday angka aro se जों kuthumui mano gowang kuthumui mano angka apron जों kuthum layo taburun di Pakistano sukrubaro borok kuthum layo ani ang simani mote ani chini church tong Pakistano temole Pakistan holiday sukrubaro
बांग्लादेश शुक्रबाराव कुथुंलायो चिनि चार्ज दङ बांग्लादेश शुक्रबाराव कुथुंलायो नेपालावबो चिनि चार्ज दङ नेपालाव चिनि पास्टर रक बरक शनिबाराव कुथुंलायो तो मानोला नेपालाव नेशनल हलिडे सैटरडे इनके जों माने सालनो तोरजा गैया जों सुब्रायनो जेफ्रो जों सिनिओ मानो जेफ्रो लबई मानो तो मानके तबक जों रविबाराव इनके चिनिरो कुथुंलाय माने चिनि इंडियाव कुथुंलाय माने रविबाराव इनके बा अन्य कान्ट्री वो नेशनल हलिडे अबसे कतरकु ना रविबार नै जों तोरजावै कुथुंलाय माने बेया शनिबार नै तोरजावै कुथुंलाय माने बेया बुधबार नै तोरजावै कुथुंलाय माने बेया तो मानके जों ओ सुजुग मानका कायतनो लबनाय कायतनो सुरिनाय ओके हाय or the church of Almighty God or Eastern Lightning borok phurungmani kaisa pan kaha mane Bible ni mote kri ge piaba borok no brain wash khlaiye pilas kang sabat no tui sanai ri thuklo mane tui kok sanai okay ulok pilas kang ang tebrun saka borok u ama kaitoni kokno saya jian bing ni kokno saya ge omo haike borok ulot langkake obokok borni kokno kuthu o sainai ge bono suri rowani bagai bono lob rowani bagai borok tamanai force khlainai omo haise borni phorongmani ge nirok ang kabangma aro Bible student butongo এমনকি পাস্টর বু সগৈখা আং গোबां मणिपुर नंनि नागालेण्ड नि बररक नुगु नुगु अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोराम अमहाय बररक आरो कलाई संजाक नुगु ओके नरक जे आसक पयतो करागिया आसक बाइबल न तुइ सिया ओके नरक आरो किसा खानाय नेग्रा हिमबो ताथांदि ओके तमनाय तबक किसा तबक शिकारी रनाय रक आरं खांके जों तमानाय फुनु किसा माइरक सारै जालरक बुया दें याकेबा बसयो तमानाय आदारoi karma हाय अमा हाय याके नों ट्रेबल खालायनाय याबरक सयताननि अमगो कुलुक साखालायनाय के बेलायखनो साबधान ओंबायदि इनके तै कायसा आं पाइथाको कयनानै मुसुक माने इनके सिनि borok leaders tongnai rok chini Tripura ni especially chini TV show ni borok nang koinani musungo Bible phurungdi Bible phurungoni saktardi Bible class khaidi leaders no chin joto jaga pastor romaya dikon rok no call khlaidi ব্যবস্থা khlaidi phurungdi Bible no phurungdi Bible phurungkhangke borok sinai sikhangke o ट्रेबो कलायांनाय ओ दुगो कलायांनाय जों बाइबल न साक्थारि फोरोंनो नांनाय बाइबल न साक्थारि फोरोंनो नांनाय बाइबल सि बेबा बाइबल न सिखांके ओ ट्रेबो नों कलाय माने मो थांफानो नों आरोनि अंखाय फाय माने देवबो आं सानानै मुसुङो तेबो गोबां मा कक दंगो हायफानो दिनै आसुक जरातैनो आं सासिनाय गोबां मा निरनि कुइसन टंका सिंनानै मुसुं जागै टंका अंके निरक आना सुंहरै मानो आनि नम्बर हंके 9901983054 आना WhatsApp बो सुंहर मानो याकाबानि मेसेंजर बो सुंहै मानो एनी टाइम ऑफ कोर्स इमीडिएटली आं रिप्लाई खालाय मायाफानंगै मानो आं बिजि इंमा जरा रंके बट I will try my best to reply all your questions. Once again, on a WhatsApp number, by contact number 9901983054. Gejotono hambai ang suri ane omono surimong niroko trepo o dugo taklay bayjathung hambai.